mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, karibu. Sobele kusaye embo mwami nyasaye kulokwelese lituko lya nondi embo singo kukinga ngemihika nemihika wamala 2019 kumala 2019 kuli nende tetesi cha maluwae 2020 kwabe yakari maluwae ka corona no mwika kwa 2021 ngokuno nyasaye kubola embo handolwa kuinjira mpasaka yo mwika kuno kubola nyasaye leka matsai kako karache msialo sefwesi ya Kenya leko bulindi bo be msialo sefwesi ya Kenya nyasaye kulinda bandu bosi amachai kalinde lihangano mwelira lya Yesu Kristo saira president wefwe nenda baruki bandi bosi abatia hala nae leko mukono koko bukhongo kubekuye nyasaye obahonye muchinjira chosi abafulukana mchosi bitali hano nende hala abakole kasi abakole biashara banyolesya balya nyasaye leko bulindi bobe kubo basole no musukolangwa corona uno mulira lya Yesu Kristo leko bunyali bwo butolo kuhinya bandu mbuhambe bwo busuko abali muchosi bitali mbasaila ali tukulya nondi leko mukono kwo kuchende kubo ekasi yekoleke mbulamu bwabwe ikhongo litukulya nondi obayinya mbuhambe bwa maluwae mulira lya Yesu saya balalamuga balatolo bulamu balachenda no bulamu mulira lya Yesu saya nisubie ola amen. Nekangalusya nyasaye oluyali litukulya nondi okwelesya nekandulola matuku kano na matuku kokwichusya singa nyasaye yasola bana ba Israeli okulula mumikono kyomusuko nelitukulya nondi nyakuloma kumakwakano chingufu chomusalaba okwa Yesu yabambwako kulinendo bunyali oburalo bunyali bwa kawaida ta ebabe bola mustabusi Yohana omulyango kwa kataru nyisomo lunyali lweli 14 bola singa obwa Musa yachingula inzoka yomukasa kumusala musitsimi nimbwo kahele omwana w'omundu okuchingulwa kumusalaba abola unyali lweli 15 mbusi omundu osubira kuye ave n'obulamu oburawa okuba nyasaye yanza abomusyalo okusira nahana omwana w'omutelwa mbo omundu oba namusubira aratiba nebutswa ave n'obulamu oburawa okuba nyasaye siyaruma omwana we musibala akalachire abomusyalota esinata yamuruma mbu ave omuhonia wesibala omuhonia wesyalo ne injira yo kuhonia esyalo niyo injira yo musalaba yambola ino kaliya mangana makongo kekoleka olwa Yesu yali nabambiro ku musalaba sikwakatoyo bulamuta kwakafuye kwakakwiye mukono kwa musuku kwakafuilie mukono kwa shetani lakini nyasaye yaruma Yesu omwana w'omutelwa ne Bible bola Musa olwa Musa yachingula injoka kumukasa musitsime nimbwokhanda omwana welikondi uno yenye kachingulwe kumusalaba achingulwe niyakachingulwa buli sindu syosi syomusuku yakola esumu ile bechayikorre omanye olwa bali musitimi batyaka kunungunika imbeli wa nyasaye nibaloma mangana karala malaita nolwa nyasaye yawulambo yalakula chinjoka chesumu chichaka kubaluma singa esyalo sile saino injoka yesumu eli musyalo elumaka abandu chinjoka chalumaka abandu chilumaka abana ba Israeli bosi buli mundu munju ye injoka nerula oli mukunda injoka nerula nelumaka nechali chinjoka chesumu nomanye kata matuku kano omusuku asilakula chinjoka chesumu chiluma abandu asileka chinjoka chesumu chinyasi esyalo lakini Bible bola olwa Musa yalakaya kunyasa singa bana ba Israeli bali batimile mustimi nyasaye mbola lomba injoka ochisunge kumukasa nwakachisunga bola bana ba Israeli buli mundu ohenga nalola injoka ino
eyosungile kumukasa ino safuatalaona buli mundu walumwana injoka olwa yahenga nalola injoka ya Musa yali nalongele siyafuata yalamukanga yatola obulamu sikila sina yahenga kunjoka ino nomanya injoka ino nesifwana nyesu yesibala sya kulimesa ino ne Bible bola singo mwana welikondi yakingulwa nabambwa kumusalaba singa yakingulwa narebwa kumusalaba nimbo injoka yali mushimira yali nekinguywe no kingulwa kuno akingulwa sikila alero bulamu kubandu besyalo sino alero bulamu kubandu besibala sino musibala mwosi Yesu wakingulwa warebwa kumusalaba ne Bible bola omundu wosi oba namusubira sinativeta okuwenga kwa bana ba Israeli bayengako litulya nondi kuwengako kulwo kusubira Yesu no subira Yesu becho hengere kumusalaba ne chingufu chili kumusalaba kino ekinyala kola amaluwae katakaka bayinjoka yakuluma enyala kola amaluwae kano kakose chingufu kabule kuba n'obunyalita kabule kuba ne chingufu kyokwiragandita kulina obunyali ne chingufu kumusalaba kuno namangana nyano mamangana kabili kataru wano alafu kulekera bwene okusaye n'omwami ekyakukasya Bible bola mustapusi ya Matayo omulyango kwa 27 leka somo lunyali lwa 45 makumikanena karana bola urula usa yakasasaba yommasu okwola ekisa tsirano na tsine esilima siyali kusibala syosi ne olwa etisa tsirano na tsine tsiyali nitili ahembo kwola Yesu yahanzuka n'omwoyo mukali nabola Eloi Eloi lama sabakitsani akabolanga mu Nyasaye wanje undekele busina nya Yesu yabambwa kumusalaba bamutira okurula mukunda kwa Getsemane nibamulera nibamushtaka kumakosa kabulaota mambola wabola no sambule hekalu ya Suleimani yomboka neno chisambule mana womboke matuko kataru abole hekalu yombokwe mike minji obola mbwena onyeke hekalu ya Nyasaye babola amekufuru ameongea kinyume na kazi ya Mungu bamuira kubafarisayo bamuira ku Pilato nabolo mundu no wa Galilaya mukalusilie Herode sikile Herode nyo mruki wa Galilaya Herode kanina nabola mukalusilie Pilato ne Pilato yamala nabola bandu leganda kulo mwibi olangwa Baraba badala yo mundu no simulo lemone likosota ye kumutiabe boko machie lakino mwibi olangwa Baraba uno mulakula mulehe muchie mwire lakini Yesu no alahulwe Yesu alahulwe Baraba yerwe na abandu bakalukanyani babola Yesu yerwe Baraba alahulwe Pilato nareba ndakule wina Baraba nomba Yesu bandu babola Baraba nibakamba ne chingufu sikila litugu lyokuhonya esyalo lyelilole ifwane sibala sitima selisiyakani ye Jerusalemu nibalanga Baraba alahulwe lakini Yesu yerwe babola kumukole mbwena kumbambe bakamba butinya abambwe nibamutyabe boko nibamuraho ingara ya mawa amachaini karula nibamuumusalaba akinge atienako abenya kucha kumbambira Golikota ne babe bola bafwana ola abandu belitimoni linjiemo bosi balalukhile babola abambwe norebo mundu nikosa sine lyakola bambwe mundu sakubolata lakini lituko elyokusola esyalo lyali lyole neyabachya naye nakinga omusalaba nakwa nabuha abakasi ba Yerusalemu bayali nachenda nababeki babebecha bamuwenga nechimoni kyesibela namasika balakaya nababola muranda kaile iseta era kaile inywe bene chimbi kyenywe ne chimbi kyabana benywe sikila zina litukuno ndio lituku lyesyalo orula mu chimbi ndio lituku lyesyalo okusolwa ne chimbi okusolwa n'omukono kwa musuku kuluwe Yakoba yakili lokingo musalaba nanina
nani namuhusikulu Goligotha olwaboolawo nibambamba olwabambamba bakhomako emisumari mbilenje mmakono kake ne khumurwe ingara yamaweliho ne Omruki niyecha naandika kumusalaba kula Imri mfalme wa Wayahudi siyamanyaka yabola ata lakini ni mbokalikali omwami w'esyalo omwami w'Abayahudi yali wakakingwa hekulu kumusalaba ne buli mundu nahenga kweli lifwa lyesivera lifwa elyesimba murwe wirwe hala na bebi ubaliywe hakari mbanda bebi na pambu omwibi undiye na rebwa mwakari bilesiha bila makosa abandu bamuchekela nibamufuchila mare nibabola wabololo mwana wa Nyasaye langa Nyasaye akhonye babola wakholanga mangana kokuchenya kholako kokuchenya urule kumusalaba kuno chie no mwibi mulana mbola ifo kubambu asikila makoso kakwakola lakini iwe sukulole likoso lyota no winjira mbwami bwo unchichule ne Yesu nambola omukoloba kwa nondi kulaba hala nawe mparadiso kulenjira hala nawe mparadiso ne Bible bola abundwa kusoma ano lunyali establish ya Matayo mlyango kwa 27 verse 45 ebola lwatiole chisa kyake chisa sita mpake chisa tisa esubala ya mwama esili masiye cha msialo nisikila sina esili masiye cha msialo Nyasaye ya henge lubeka umwana we sikila sina asinjwe nelikondi niyo mwana womtelwa is the only begotten son omuyanjwa we kumwoyo we lakini yenyeka asinjwe sikila esubala sione chimbi sikila esubala sirule mchimbi kulwelako ingana lyokuranga lya nyakubole Yesu yehinya singo musango ekasi y'omusalaba emilimo chikholeka kumusalaba no musango omukhongo okwinjayo sonyala khola musango kundi okuwela okwekholeka litukhulata ne litukhu ilyo emisango chindi chosi chasimibwa emisango chindi chosi sichali n'obunyalita litukhu lya Nyasaye yahenge lubeka Yesu nalanga butinyu nareba Eloi Eloi lama sabachthani elibola mbu Nyasaye wanje busina undekasi yenyene busina undekele litukhu lya nondi mangana kando sili kundeka kota lakini undekele no manye nali Getsemani Yesaya nabola Nyasaye esikombe zino nesiro no yanja umbinyisi lyesikombe zino lakini bravo buyanji bwanjeta lakini obuyanzi bwekholeke akawenya kekhole lakini bwakabeyo buyanji bwanje ndakahepele esikombe zino nibwo butinyu bwayali nalikho nisye sili masya yabiramo sikila Nyasaye yamuhinyako chimoni ouli papa wewe mwikulu namuhinyako chimoni sikila sina asinjwe singo mwana welikondi asinjwe esibala sitolo huona amachai nikaracha kumusalaba amachai nikaracha kumusalaba nenaba wakayinyibwa singo omusango okwe musango kundi kuranyala kholeka kufunako kwene kulata helingana lya kubolle lyokuranga ingufu yakulinayo amani kakulinako musalaba kuno amani kakuchendamo amani kakuhelesya ifo bunyali no musango kwekholeka kumusalaba no musango okwekholeka kumusalaba olwa Yesu yehinyo mwene yehinya nabola nise owicha kholeka zino lwa Nyasaye yareba rume wina nabola nise leka fwe singo omwana welikondi leka basinje kusudi Farao oba niyabatira afunike omusango kuno kwekholekanga okuyinya bandu mbubwe onyala kunyola omundu abola khusinje ingoho helitimoni nno lichie khusinje ing'ombe khusilindwa zino omundu unaleke khunyasya lakini amang'ana yako kosi kawela kumusalaba ibyo nebindu chanamachesi komundu namatimoni kaekya bandu amang'ana kabalongela mang'ana kokhola lakini omusango kwokumalika kwekholeka kumusalaba abulao undu onyala kukhola omusango kuyombelo kwa Yesu yakhola ta sikila yehinyo mwene naracha machai kake inyama ye neya kubwali bw'omusalaba inyama ye yasambwa kubwali bw'omusalaba nafwa kumusalaba sikila sina nikwo musango
okwobukhongo obw'omundu ndara chiakhota nikwo musango okwobukhongo kw'omundu ndara akhanyala khukhola ta khulweyako kubulawo musango kundi kwonyala khukhola okunyala khuhesya obulamu kata nuwesalaka kata nocha nokula sina nora mu nyumba kata nuwira omwana wo sonyala khukhola omusango kwa Yesu yakhola ta emisango chindi chosi ni buchwa kata omundu akhukate hinyo omwana wo kusudo nyole mali ni buchwa kuli omusango mulala okwekholekha nokundi sikwakekholekhe khandi ta omusango okwekholekha kuno kwamala mang'ana kosi musibala khulweyako sikhwinjira mbisango chindi sikila sina omusango kwekholekha khumusalaba nikukhuhonya nikukhinya abundu akhwakhachililya okhwinya chinyama cha makondi abandu basinja likondi khe batola obulamu abandu basinja likondi khe balekhelwe chimbi chabwe abandu basinja nga mwana weimbushi khe balekhelwe imbi yabwe lakini amatuka khwechamo kano Yesu wakhola ling'ana likhongo waehinyo mwene singo musango khandi sinakhucha khusinja chimbusi nekhusinja makondi khubola abandu chende mbuse muno senemo sikila sina khukhola omusango khumatimoni kelitala nomba kefamily amang'ana yako kawela khumusalaba sikila sina Yesu yehinya nolwa yehinya mbwo wafuna kachingufu chemisango chindi ndio ling'ana lyanya khubola litukhu lya nondi ekasi ikhongo yekholekha khumusalaba kuno ni Yesu khwehinya singa omusango kwenjeyo nomusango kuno kufunaka emisango chindi waba noli mbuhambe mbuboe sikila omusango kwekholekha abandu bachi abundu ni bera likondi balange liralyo abandu bacha musikulu baandike liralyo ni bakola mbwena abandu babukule picha yo ni barahata asi mu nyanja omusango kuliyo kwekholekha kufunaka emisango chindi chosi amachai karacha khumusalaba kuno sikaela amachai kelikondi lindita sikaela amachai keimbusita nikoko nyene akalero buhonya musyalo nise sikila nabola buli mundu musubira siyakhatibeta nebutswa nabe n'obulamu bw'inzeyo nabe n'obulamu buhera sikila sina asubira omusango kuno okusubira mu Yesu n'okuhenga nisingo kuwenga kunjoka eya Musa yakingula ne njoka indi yabani yakuluma obusungu ne buwa esumu ye njoka yonewa no subira ku Yesu litikulyo nondi kato musango kundi kwaba kwekholeka mbulamu bwo ekasi yo ebecha ifunikire nesine nyole nafasi kandita embola abandu banje leke kulondelesye misango chindi leka kulondelesye kasi ebilindwa ni mwire bilindwa chingoko sinja ingoko lye leka usinjile silindwa ingoko sikila katano sinjile silindwa ingoko ezilindwa silichata lakini silie spirit yo kingula kurura mbilindwa ne kunyasye kuna maroza makaburi zitakuandama zitakusumbua toroka hiyo hata kama jamii yenyu wanaamini jua ya kwamba kuna dhabihu moja ilitolewa is an eternal sacrifice ne kubulao msango kundi kwa hahere yaota Yesu ni kwa msango kwanje Yesu ni kwa msango kwa omsango kundi sikulino obunyalita kata nuwe salaka ena sibilino obunyalita kata nocha noewe ringi no mila no bolo yahe njira mbuge no khore no fwanembu no beche mbu nwenyo khora no kore nwenyo kwa ingoho sina kanyali khata sikira Yesu ni kwa msango kwenjeyo ne kubola besinga mu Yesu kata bandu bandi babakhaba nemisango chindi si babanyalata abandu bandi babakhaba no kuchamo no khola mangana kandi no chira bandu luswa niba nina mbikuli ni vera chingoho abandi kata vera abandu baracha machai abandi bacha kubilindwa niba khaba singa bakole silindwa sikaluke sinyasyo mundo lakini no subira ku Yesu no sikanyala kole kasi mbula muto sikila sina Yesu no musango niwe singa ku musango kuno emisango chindi nechikosa chingufu sina chibeno bunyalita sina chibeno bunyali bwo kusindika kandita kwaba kuli omusango kukunyasya mbulamu buno nyo subire litukulya nondi Yesu urumire kubole niyo musango kuhera niyo musango kwenyene kwenjeyo niko musango kwehinya lala ne kandi sikwakakaluke kubwali kwakaluke kusambwa kandita kwasambwa lala kumusalaba yehinyo bulamu bwe lala ni atolo kununulo bulamu
bwo, akusole mbibi ebyomusuku yali nyakola, akusole mbuhambe bw'omusuku yali nyakurerawo, akusole mima kindi kyewakola kali amang'ana konyala kola nenoramanyireta kumbe winjira magano, winjire mu kindakano kindi, ne kindakano kino kikyake kulanga obubi ku bulamu bwo, kindakano kikula emilyango ky'amatimo n'okwinjira orawukirira amatimo nikenjire sikira kindakano kyekole kata wabanu wabirira mang'ana kafanambu subira ku Yesu lituku lya nnundi bola Yesu niko musango kwanje sinasikamire bindu bindi tawe ninasikamire Yesu yenyene ngaluka nalituku lya nnundi nyakusikamira Yesu nosikamira Yesu yenyene emisango kindi sikiri n'obunyalita emisango kindi sikinyala kukola esinduta sikira sina omusango kuno n'omusango kw'obunyali okw'obunyali bundi buranyala kufuna katawe indakano yakuwenjiramo olwakuwukirira Yesu ab'omuhonya w'obulamu bweffe kubeeta kwakawukirira omusango kwekoleka ku musalaba ne kubeeta kwakawukirira indakano y'amatsayi karata ku musalaba ne indakano ino niyinjira mu bulamu bwo kindakano kindi sikiri n'obunyali tawe kata bachie kubafumu kata bachie hena bachende ni babola ni wabakaba lakini amatsayi ka Yesu kali wiwe sikire kasi yekoleka ku musalaba eyo kwehinya singo musango kwa lala kwa mala mangana kosi katali tukulya nnondi kali amaluwae kandi kalonda kindakano no chakata mu hospitali daktari na ureba aliho munde wenyo lwala azima sikila sina kalonda kindakano chichi family kalonda kindakano kyoluya kalonda kindakano chichi hofu kali amachayi kachisi amaluwae abandu balwala diabetes abasakulu bakiraganda bandi mu lwibulo no balwale sikila sina kindakano kyemachayi kindakano amachayi kano enyala kuba no henga singo mdaktara wala olola senzi ni mbuli enyakalibe lakini no uchila machayi ka Yesu kubulamu bwo kata baba baluwala kandi nawe sino lwaleta kata baba bafwambo iwe sino fwembota wa baba banyakana munjira yo iwe sino nyakane munjira yota sikila sina omusango kuera kwa ekoleka ku musalaba okuhinya mikono ekyemisango kindi litukulya nnondi nnyo subire omusango kuno kwekoleka ku musalaba Yesu niye yinya singo mwana welikondi amachayi kake karacha kubwali bw'omusalaba kuno uchile kazi y'omusalaba kuno emilimo ky'omusalaba mbulamu bwo uchila Yesu yabambwa kulweiwe n'olatola okuwona olatola obulamu waba n'olwala olatola obulamu waba n'okulamu mubiri obutekere bulimo nenisikira inyama yawalya makumbuzo olatola obulamu olwawekanira nnondi n'obola Yesu niko musango kwanje sinasikamire misango kindita sinanjende kubwali bundita kubola obulamu bulenjira abandu banyakanani bakaba obulamu kubandu obulamu bula mundu ta obulamu buli mu Yesu obulamu buli musango kwekoleka ku musalaba olwa Yesu yehinya singa omusango kwinjeyo niyo obulamu buli Yesu niyo obunyali bwefwe buli niyo ekingufu ky'amatimo n'okulakula kiri niyo ekingufu ky'amalwayo okukulakula kiri niwenya malwayo kakalike n'osuubira ku mwana welikondi oweyinya ku musalaba uno nakola omusango okwinjeyo n'okundikubulawo okunyala kukalukanya aka Yesu yakola ku musalaba niye yenyene onyala kusola niye yenyene onyala kuyinya mukono kw'omusuku niye yenyene owecha kukula akalusye abundu anyasa yali nyakulombera subira lituku lya nnondi nyasa kikyakukyenda hala nawe waba n'olwala waba n'osubira waba n'wamanya indakano liyo yawenjiramo n'enyasi y'obulamu bwo enyasya abaana baabo enyasya injuyo n'osubira lituku lya nnondi era funika mulira lya Yesu omwana welikondi subiye kwiwe lituku lya nnondi nendera obunyali bw'indakano ino kyaba kiryo kindakano ky'omuhulisi uno yenjiramo ekyo sekimulera hasi w'amalwaye n'amatimoni nera kindakano kino kifunike mulira lya Yesu ndaka omusango okwekoleka ku musalaba okw'obunyali kulera obunyali mu bulamu bwe obulamu bwike amundu amatimoni karule obunyali bw'omusuku bugulagule amalwaye kace mulira lya Yesu okukyakesa ino
ochilile kusubila ku Nyasaye sikila nikwo musango okweinzyayo kubulawo musango kundi ko wakhole okunyala okufuna kaka Yesu kako yakhola ta nikwo kwonyene nikwo obulamu bwefwe nibwo obulamu bwefwe obulamu bwo buli ku musalaba guno subila ku Nyasaye nosili kuwonibwa bola Yesu kusubiye lituku lya nnondi niwo muhonya w'obulamu bwanje subiye wafwa ku musalaba kulw'ekimbi kyanje nenosimukuka subiye kukyaka nnondi nakhurumikila matuku kosi niwo muhonya w'obulamu bwanje mulira lya Yesu bola amen. Wananga Pastor Jack wa Jesus Healing Center ebunyole esongolo omwama khukasye nwenya khuloma nefwe onyala khukhaba ku 0792728672 0792728672 omwami akhukasye obe nende epasaka ey'ekikhabi. Karibu mwami